Wewe mundu abindia mana le ugiyo la le wa kweza nia we ana rajiju ya jambo tena moyo wa kweza nia ngo bindanisia moyo wa kweza nia ngo bindanisia akuna kuongea unaongea kuhusu nini? Kama una concentrate hiyo weza kuwa tulo tuambie yako kayu mwamina. Sasa nini serikali ndio ya Kenya kwani? Ayu kuma za hiyo na mwambie hiyo ya. Ese vindaje mwe. Nuzi yangu tabia. Ndo tabia. Mina mwero anye vangi. Inye. We nao. Nena ungenela na mocho tengoni. Na anye vangi. Tuwa ngima. Atuwa ngima. Mwana umadi yukenda kwa kutwa noni. Na hilo ambato akoma. Ngima tayari ni tanguiwe. Ngima ni tanguiwe. Twakoma oka twamuka. Twiba mwana ake. Tweke ngima iko. Ingi? Ndimoga na nuni? Aikela. Aitilanga na ito tweke ngima iko. Ngima by the time noni kitoyatilanga Kondo yoni sieka wo na mogo ya isieko atia dola atia mete kubuna na ito ataita twa ngima ito ezio na kwe na ngima twimanda bakaza moka ukulu mandelia muimanda muye ya ngima ba ikukulu mandelia kana tule ka ukulu mandelia kai okamwe dodo ka twethe ni ngulu nika ngulu mandelia you okay tonga lakini watu inasilia yengi so ila tuekie tu mandia kunia twakulu mandelia zu nikana tumie kunia yego esilia yego kuwa nuni kuwa nuni ingu ya ndozi ya kuweza nea no ngimesu yumba na ngima ile tuna ngima ile nitwa ile siombe ngima zile naruzi tuibona tukaboka mweboka ba bai siliani ono ni mwewe tayari mmoja twaua kayu ondola fane twele ngima hizo ndo tuiboka lakini twezio realize tuina akita mboka twa mina ngima na mboka ajao imagination yani waweza ngima uzieti olongi you speed ize katuma either ndo nabuna mboka kanera no akipika akito kiteria kito ezio manaya mboka ndenezo kitwa emundu you legongo ndaoga you mwe akwesa ni ayu ndego kila nilia kulia ndo ezio ya mwana mboka ndenezo kitwa emundu na anandina atumeka twamina nindi twesio mana you nitoe atukeza mazewe homo isali tuendata freestyle ene to miniele kana wangio nela na kila mundu kutengale kwa yake aini no menda kuuta nitukeza no kwenda kuuta kwenda kuuta aya kasonge basi yes ndo wade tuizu achana na miandarati